Lepo vreme bez padavina u decembru mesecu pogodovalo je putarima koji su završili radove na ulici nedaleko od centra Arilja. Evo na kraju same godine imali smo sreću, zaista nas vreme posluži i građevinska sezona se ove godine odužila. Na svu sreću mi završavamo još jednu ulicu, ovo je ulica Proke Vukajlovića, preko 160 metara dugačka. Vrednost ove ulice je bila negde oko 3 miliona dinara i kompletno snosi naravno opština, s obzirom da je ovo područje urbanizovano. Moram da kažem da je jako velika važnost izgradnje ove ulice iz prostog razloga što je blizu grada, što je blizu centra grada, što je gradsko područje i još jedan vid, još jedan dokaz da mi zaista radimo podjednako i seosko područje i gradsko područje. Dobra stvar je naravno, kao i uvek što sam govorio, i zbog čišćenja i zbog samih meštana. Ovdje imamo preko 15 kuća koji gravitiraju ovom ulicom, naravno i to je jako bitno i olakšat ćemo u narednom periodu i čišćenje ovog dela grada ovdje i naravno smanjit ćemo troškove podasipanja i sve ono što je potrebno za građevinski materijal. Moram da kažem da smo pre nekoliko dana završili i u mesnoj zajednici Vrane drugi putni pravac prema Đunisijevićima, ukupne dužine 450 metara i da je taj putni pravac koštao negde oko 3 miliona i 100 hiljada, da je to nekategorisan put i da je samim tim i građani, odnosno mesna zajednica, snosili 50% učešće za izgradnju tog putnog pravca. Kraj godine ne znači i kraj radova na putnoj infrastrukturi, pa će tako naredne godine, čim vremenski uslovi budu dozvoljavali, biti nastavljen niz rekonstrukcija puteva u Ariljskoj opštini.